Tum bahini sdak France ke Niltum Central Committee AGS Assistant General Secretary Sanjoy Kili lapen nili mitha mamalo nili ke Daniel Teron aprang Councilor ex Chairman lo lapen ke don ASCC lo Publicity mate Propaganda Secretary lo masih pini kuthot nang litum pen kacetong tu bang nengarong lo ate nengkan kini akadom pen nang litum kadwe press lapen journalist teman litum pen ASCC party pen pajir lo lapen ke welcome lo pini press conference lo masih aisu ke dupi karbiang lo akan di mahasawa konteks mangke serta ini spesifik la EPSLC tu rata long mis propaganda ki pon lapen ki claim ki chok che kedam na sa putha ba se deli tu pini da puthot akun ninje tu tum he aprang na nil tum press conference form bilong lo sita langsung nil tum documents panel tum paklang pon sta pini bangke nil tum documents men sinal tum paklang itu la EPSLC mane je ai kathar ki yapon EPSLC bang la Jameson se ki yapon EPSLC bang kali latum rat phan mate entire sistem apan lapen kado we public phan ka confused lapen misleading masa part lapen alang tuma demand kali likalang lang ke hang masa puthak si nilitu pini kan ini kan tu lasi lahen lo je ai kathar ki yapon EPSLC ki pipu bangke Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong lapen di Mahasau bangke amen chokche pusi. Latung ipu bangke laken tribal land pusi irnai. Asenel tum study dam lo. Asenel tum ka study ateng ke lake chokche. Unconstitutional pulo. Constitution ateng kali bongbinan ateng kali lage. Constitution along kitok aron ateng kali. Ate 6 schedule paragraph 20 table 1 part 1 along. Item number 2 long dak tok nang le mata ko pinang ron lo bahan lo 6 sil akita pe this is 6 sil aru tat 6 sil paragraph 20 pokulu moi ami mane xerox copy dise just go through it nang le tum porita paragraph 20 table part 1 item number 2 long maksud kita Karbi Anglong district punya Karbi Anglong district punya dah kita lasinon jai kathar kiya pon EPSLC tu di bangke tribal land pusi lake irnai lake chok cedet lo pusi lasialang liki pu bangke lake unconstitutional pandan lipu ate constitutional lo amasi Karbi Anglong district pusi kita 6 sil paragraph 20 table part 1 along item number 2 along maksud kita Karbi Anglong district specifically talk that ala bangso against kan ini pulo tela ke unconstitutional lo alang liki inut IAS officer retired officer kusi retired IAS officer monit sexil that big specialist kusipu ke tek tema mate kachenama jonsi ke tek pulo te alang li cherli nang lang sexil aku kacenam pulote labang chok cedet lo lake unconstitutional hong bidhan ateng kali det lo India constitution mate 6 rule ateng kali det lo 6 rule te against lo India constitution against alang like dan chul langsung bangsi nelitum ki tukang tu lasi la daga bangke rata tuma budun deret nai lapen alang likanengnya ta public meeting alo oncot kali press media tumalo se alang likanengye lasi labangsu Jai Kathar kia pon EPSLC pan including Jai Kathar himself pan bangke katu beta kacire nanya bang yakin angsot mane alang like NT Karbi Anglong ko bang eklang dak lo Karbi Anglong district pu 6 long tok dak api India constitution long tok dak api ta papre nai pu kaningye bang lake NT Karbi Anglong lo lasi he have to clarify ansara lang licipi nai lapen rata pan alang map chuhang nai bang Samson singing ti kuan ne cipaduk Karbi Ador bara asong sengpon Karbi Anglong district ki hang hala bang sohor mua bang si hard on karne get certa kali la bang ke kapi pre nai kapi vir nai pan ke lake alang li kicok cet het tang thang jang lo bang so bang si
nelitum kipuji ini alama bangke makona lepi lama media pipe setelah lagi pua bangke ye council re-election tupo within a period of 6 months non ke council la term se gitu po ningkan fosi komantulo re-election tupo latungi pua bangke high court long ta case pidamet lo na lo andek order ke opisin nantar laksoba re-election alam la high court long latung report sudam tu aja dan komat se ke khang lo apa BJP edum se khang cek ma mata antong ti se khang cek ma Bikram Ansa se khang cek ma ACC edum se khang cek ma komat se khang cek lo kopia potsi APSLC atung council re-election na putha high court case piet lo pule chipar sudam high head why Radvan Thani neli tu mani nang tham theta cho ACC tu man Congress tu man BJP tu man ke tham theta cho seta kom se kom APSLC tu man ke ansar chi pithe ne tum re-election padu te thede lo putan ni no kali pulote high court ne tum jingthang lok lo pusta thano poisa chu ende da mase high court lo ne tum re-election na case bange par sudam te thede lo puta chithano poisa vedet lo puta chithano poisa vedet lo puta chokche lang tum program en bom kente pendel me pik pike pendel me pik pik APSL sa meeting lo ok an ki chui achoya penda branded angse angtong ingti panelang sita Vikram Hanse panelang sita jai kathar panelang sita latum good pen necktie ator kisu angse nada poisa lo lai budak takaya opposition lo nelitum ta ten nelitum obostha ko pila peni abi ACC meeting lo nelitum pendel ator kisu nelitum kimune ok an nelitum piune APSL sa meeting pulote BJP a meeting apanta apendel la tema dorsum kali magala nada poisa lo lai forlena poisa ma jangthua poisa ma santi ke chongua poisa ma koila ke pura poisa ma bade kunat lo kunat pesela sa poisa ke long lo tum gari ghura ka pangplong nada poisa lo power wang long le pilang nelitum ke ahudi si ke power dolo he nelitum 2000 nge nelitum ke power do mati ACC tum ke nelitum nge gari ghura pangplong ne pendela dor piso ki mane APSLC tum puta pesela hai poisa long gare latum pulo kiduk kilak arada poisa pensi netum buat di high court case di bidang re-election putha tangde kiduk kilak apa nama thanai bang han chor chora tumta poisa pidun lo hajara dun chora tumta poisa pidun lo puke non gang tong en ki pen chithai chibong thu dut ke o gugula lo poisa tha pet na lason latum chibong thu dut ke non nelitum ka chinia tengke di LA APSLC tum lottery organize lo halang soal result pinian dia ni klang klang kumalo isu dia lah penang atong nam don bo nang litum journalist tum ta rata tum ta nam ba di fuel agency organize lang so lottery bang ajer ding tiglo non anda result klang klang ngan lan dela so poisa ke dang power long line ko pen corruption isem iklan siga tangche PSLC tu lain nama kedam tang dengan pho dengan trok lo penengan ke ACC apan lok kasor salah tum ipong ta BJP Congress kan sorsai he tumi pini ge sorsa pangceng lo he ton ke akam chunet lo bati kedam tang dengan trok ke la ACC apan lok ACC apan lok ACC apan lok se kasor sa lasi alang tum target bangke siksil ka pangtangi ta kali re-election ta kali autonomous state ta kali alang tum mane anarki ke selam itu kargang long long nasi bang akim make claim akam am ke la kele criticize them political vandalism bang flyover wanji puta nang ne puko bang sainik school wanji puta nang ne puko ha kopenia development claim puta nang ne puko ko pilo ke nangi kan de PSLC tu me what do they want actually lasi lahai sini letum PSLC pan question karjukang tum. You have to clarify, not necessarily to ACC, Congress or BJP, but at least you clarify to your own people at PSLC because you have promised to conduct election within a period of 6 months. But where has that re-election gone? Not sedang dulu lah, sorry re-election. Lapan Karbianglong a district kilar jipe. Kona da kosong sika matalo lah.
6 itu lo masih tok anglo bari paragraph 20 kilo yo Karbi Anglong district te ko pusi ke lar pola ke unconstitutional lagi lase lahaya bangke map apologize cho hang ni PCL siap lahai se nile tum latam pini kar jubang tu an par ke nile tuma kathar kaita ni jeben je council asor rules salam le rules ta neli salam po rules ko matlo ka salam po la salam ta lang lichini ni jai kathar or akapre ke individual itu majok da rules kasalam ti aja kong of council kacheri are rules bang only those in power halatum si selam longchodi lang solama bang alang lichini ne kaita ne selam po epsl si selam po lapen bang su rules kasalam ya pan dak 15 along atenga bang ke rules selam dia nak fisita paragraph 15 along sekitar lo deh no xerox copy along dulu xerox copy no se paragraph 15 dat mode tenega likise moi pori hunai din annulment or suspension of acts and resolution of district and regional council one paragraph paragraph 7 if anytime the governor is satisfied that an act or resolution of a district or a regional council is likely to endanger the safety of India or is likely to be prejudicial to public order, he may annul or suspend such act or resolution and take steps as he may consider necessary, including suspension of the council and assumptions to himself of all or any of the power vested in or exercisable by the council to prevent the commission or continuance of such act or the giving of effect to such resolution. Lason sikit. Pipan sikit pudam lo lagi. Pilo. Non nelitum ki puabang ke ASC, KSA, KNC pen 1986 pen nelitum autonomous state ke hanga basis bang ke lehen lo 6 schedule ateng pen autonomous council aphan ajakong kipi ke dureong ing arong komong lasi autonomous state nangpo usinil itu gitu lain lo autonomous state ki hang basis ke akapre ka basis tatu hai historical basis lapan kapre ka basis tatu tanil itu ki puabang ke powers that are given to the autonomous council under the 6 rule are not at all sufficient. Number 1 basis state ki hang bang non jai kathar APSLC tum ki puabang ke state aphanta autonomous state apanta 6 tu aja kong them non tangte paragraph 15 na bang pisi pun paragraph 15 na bang ipu abang ke ye council or ek kasalam ta an ek koson se ka prepare ye only when a bill is prepared and passed by the council then acts can be prepared only ek kasalam ya bang ek council long bill ponang la bill ciparai det governor suhi PSS ansi labang sobang ek selam long din ek mane pila rules exact rules non dak paragraph 15 long ki puabang ke council asor lason ka selam tang a ek anta ba council asor resolution ka adopt anta governor abang suspension kuriun reject un cancel un begitu tangte konat lo autonomous council aja kong 6 itu lo autonomous council aja kong konat segitulah jai kathar ki puabang ke separate state panta autonomous state panta lasing tang India president na interfere dun ni interfere un e kalilo governor bang suspend un puskipu an governor pu 6 itu long komat puskipu wherever 6 itu long governor ki podam bang ke it is talking about the state cabinet it is talking about the chief minister and not anybody else langsung ta governor jungjung bhale dagi pudang kali de ate governor bang koson lok for exercise po bang state cabinet atum si exercise po alang ay suhi pidun lok an vet lo aja kong bang lapen thang da state government atum chief minister atum labang so a decision ki entang tak hili un elu he is bound to sign hajat a notification le government atum pisita lake suhi ki pen ki pian zeto halang so lambang han pon pe tangte 6 sidul apa warna segitu lang langcot tak kalena mopen neli pubam bill pe
bill hajar bill le ponji sta long le aputa arul salam po bill ponji puseta CM MDC atum elected atum adoram ha papat nanya pot bill salam nanya puseta langsung council long bill pon pe apran before introducing any new proposed bill lata autonomous council have to get the permission or the note of the governor. That is the Assam cabinet. Langsung lamang jai kata sini macam ini. Hajat rules le selam seta selam le apran. Hajat bill le ponji seta langsung pon pe apran. State government permission nang viki. Non tala sedu ke. Non tadu. Pinangan bill bangke governor mate state government along si caklok lo. Ala land alienation apa takta isi bill ki pon dia pan permission yang loke governor long state government long piniar ni antar long lama long le langsung lama bang EPSL situ kait ada tinggi non paragraph 16 bang EPC pulon te what does paragraph 16 of the 6th rule says paragraph 16 deh bukan nyala neliki pin long dan lang lo te tek long paragraph 16 bang EPC pulo the governor may, on the recommendation of a commission appointed under paragraph 14 of this paragraph by public notification, order the dissolution of a district or a regional council. A. Directed fresh elections shall be held immediately for the reconstitution of the council. Lahan segitu. Governor jong se aningham, state government jong se aningham lote council bangke fredak un. Pusigitu. Langsung itu mati. Paragraph 15 adalah segitu loh. Paragraph 15 sub paragraph 2 loh nggak segitu loh. Any order made by the governor under paragraph 1 of this paragraph together with reasons thereof shall be laid before the legislature of the state as soon as possible, and the order shall, unless revoked by the legislature of the state, continue to enforce for a period of 12 months from the date on which it was so made, provided that if and so often a resolution approving the continuance in force of such order is passed by the legislature of the state, the order shall, unless cancelled by the governor, continue in force for a further period of 12 months from the date on which under this paragraph it would otherwise have ceased to operate. Lagi pulo, governor ipong jongsi labangsu paragraph 1 ateng pen, langsung paragraph along labangsu action ended lote labangsu state government atum kroinon sta langsung ateng si dampom po damu po langsung alam tu lasi non council mata fredak un pulote siksila pawak enak segitu lang mati lasi kita tanga hut ke SCC tu mata free loke SCC tu mata 1992 ni 1992 ke council free loke hanga son da belo bangke commission da bohai hello jat jelo atenga bangke paragraph 14 atenga bangke commission bohai nai mati sta commission da bohai hedan commission bohai da pita mupendak paragraph 15 tu long tok loke state assembly long langsung report pinang lang commission report langsung state assembly atung resolution ni ciparai ni council free undo hal anda dam dere kiba dangte 6 itu apa war dang segitu lo lain lo lasir rat man kami slip tu bangke lah tu melo lasir lah bang sobang alang li clarification cipinai mate ansar nang cipinai lah sobang anjong se na ansar nang cipipe pulote lagi kita thelo lapen nang face ahelo alang lila so karbiang long amen kilar jipe langsung bangke lake ansar nang cipinai yang cana ansar cipi pulote lagi kita nang aphire